Yehey! Maing udto. Mayong udto ka na tong tanan. Welcome na usab sa atong tulamanon ang music katawa. Musika o katawag gihiusa. Adlaw karong Domingo, Pizza 21 ni maong bulan sa Disyembre tuig 2025. Pila lang katulog maghandos. Mabot na ang Noche Buena. Ang Pizza 25 nga maong pizza sa pagkatao sa atong Ginoo. Kana kon motuo mo. Kaya naman magkandos miyo kung nga kana og motuo mo. Kaya doon naman po yung mga pagtuo nga dili motuo sila nga si Ginoon si Kristo na tao og Disyembre. Ila pa nang gilalis mga amigog. Pizza 25 bagyod ang pagkatao sa atong Ginoo. Ang importante mahinungdanon sa tanan mga kahandos nga kun unsang bulana na tawo nga atong Ginoo. Dili na mahinungdanon. Ang mahinungdanon magkandos nga ang atong labaw nga makagagahom gikan sa kalangitan nanaog diri sa kalibutan aron ang tanang mga katawhan makabaton og kaluwasan. Ay na naglalisa pa ng bulan og pizza. Ang mahinungdanon nga nagpakamatay itong Ginoo aron nga maluwas na. Kanabang gihatag kag silyo ba makandos nga og sa kampat do makandos kanabang nga mapista? Di ba mapista na manay mga baile-baile? Unya kaniya do makandos taurag ribbon. Isa may nakabot diha ang mga pareha na akong edad. O magulang pagkahan ako nga og mamayli napay ribbon itaod. Mailhan mga kahandos ang nakabayad sa pultas sa pultahan. O na ribbon makandos. Ang umantaon, malipay na pista makandos. Kaya nag-eskwela, wala makaribon. Apan sa bailihan, siging karibon. Karon wala na makandos. Kaya ang uso ron, kanang og pista maghandos, timbre na. Tatak na. Tatak ka itong stamping pad. Aron sa mga dalaga makatupad. Ano maghandos na? Ang mahinungdanon, ang kitang tanan nga mga Pilipino. Kanabang gihatagag kahigayunan sa labaw nga makagahon nga makaangkon sa kaluwasan. Ay kanya itong panahon maghandos. Ang yataga kaluwasan maghandos ikatulad yung mga Israelita, mga Israelites. Kanya katong ba mga nasod maghandos gitawag og mga pagano. Wala nga, lalison man nagdili maghandos importante hang nakabatuntag kaluwasan na. Mga sige maghandos doon tayo na siklan diri speaker sa talataan. Okay na. Okay. Sige. Say okay na, diraday ako dahil gipindot may okay na. Sige magkandos sa tanan-tanan ha, tanan-tanan nga naminaw karon mayo nga udto niya alang sino nga magratag sa magkandos gawas niya kini ato nga tulamanon nga inumadunggan magkandos sa tuwa nga Sibianan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Ini po ning makita sa tibuok kalibutan pinagi sa tuwa nga Facebook Live sa FB account nga Mickey Ban. Mickey Ban. Be sure nato na magkandos sa Ronnie Librado o Star Radio Tayasan. Masyado sa tulog ka buok nga mga Facebook account. Niyata pa nang ipang-share sa mga grupo magkandos sa mga reels o follow to follow. Tayasanon online. Pagpadiha ato nang ipang-share magkandos para yun makatimbaya mo. Niya, kinahanglan nga pagtimbaya ninyo, i-click yun kanang nga patingog at yung tingog. Kaya nga mo comment para ato nga mabasa. Kaya basic sa mga grupo niya dito ra. Di na ito mabasa katulad sa mga group na kay di maturis na kay daghan na magkaayo maghandos. Sige, silbing sinugatan ka natong tanan, mamaylita magsayaw-sayaw ta maghandos pinagi sa mga manindot nga mga disco music. Disco music, music katawa.